Apostel, ihr Segen sei mit uns. Amen. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, sandt auch ich dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten: Weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Als sie aber schrien und die Kleider abwarfen und Staub in die Luft schleuderten, befehlte der Oberste, ihn ins Lager zu bringen und sagte: Man solle ihn mit Geiselhieben ausforschen, damit er erfahre, und welcher Ursache willen sie so gegen ihn schrien. Als sie ihn aber für die Riemen ausgestreckt hatten, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der da stand: Ist es euch erlaubt, einen Menschen, der Römer ist, zu geiseln, und zwar unverurteilt? Als er aber den Hauptmann hörte, ging er hin und meldete dem Obersten und sprach: Was hast du vor zu tun? Denn dieser Mensch ist ein Römer. Der Oberste aber kam herbei und sprach zu ihm: Sage mir, bist du ein Römer? Er aber sprach: Ja. Und der Oberste antwortete: Ich habe für eine große Summe dieses Bürgerrecht erworben. Paulus sprach: Ich aber bin sogar darin geboren. Sogleich nun standen die, welche ihn ausforschen sollten, von ihm ab, aber auch der Oberste fürchtete sich, als er erfuhr, dass er ein Römer sei und weil er ihn gebunden hatte. Am folgenden Tag aber, da er mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt sei, machte er ihn los und befahl, dass die hohen Priester und der ganze Hohe Rat zusammenkommen solle. Und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Das Wort Gottes wächst noch in dieser Kirche und in jeder Kirche. Amen. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز في هذه الكنيسة من الآن والأبد آمين. اليوم هو اليوم 21 من شهر أمشير المبارك. أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم وأنتم مملئون من كل بركة مغفوري الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبنائي وإخواتي والجميع آمين. تعيد الكنيسة في هذا اليوم بالعيد الشهري لوالدة الإله القديسة مريم العذراء التي منها كان الخلاص لآدم وذريته، شفاعتها المقدسة فلتكن معنا آمين. وفيها أيضا استشهد القديس أنسيموس تلميذ القديس بولس الرسول، وترجمة اسمه تعني نافع، وقد كان عبدا للقديس فيليمون الذي كان من المسيحيين البارزين في كولوسي. أغوى الشيطان قلب أنسيموس فسرق أموالا من سيده فيليمون وهرب إلى روما، وهناك سمع عن القديس بولس الرسول فتاب واعتمد على يديه، ثم خدم معه شماسا وأرسله القديس بولس ثانية إلى كولوسي، ومعه رسالة للقديس فيليمون يطلب منه فيها أن يقبل أنسيموس لا كعبد بل كأخ. وكان مرافقا له في هذه الرحلة القديس تخيكس، وبعد أن نال السماح من سيده عاد إلى روما. ويقول التقليد أن القديس أنسيموس أصبح فيما بعد أسقفا على برية، وبعد استشهاد القديس بولس الرسول قبض على القديس أنسيموس بأمر الإمبراطور ونفي إلى إحدى الجزائر، وهناك صار يعلم ويعمد الناس. فلما سمع حاكم الجزيرة بذلك ضربه وأمر بكسر ساقيه، فتنيح ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 636 للشهداء 920 ميلادية تنيح البابا القديس غبريال الأول البطريرك السابع والخمسون من بطارقة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بقرية المي، وترهب بدير القديس مكاريوس الكبير، وكان محبا للانفراد كثير البكاء،
طالبا من الله أن ينجيه من مكائد الشيطان. ولما ذاع صيته وفضله اختاروه بطريركا، ورسم يوم 21 بشمس 625 الشهداء 909 ميلادية، فأخذ يهتم بشؤون الكنيسة، ولم تعطله مهام البطريركية عن عبادته ونسكه، إذ كان يقضي أغلب الأيام في البرية، وكان يجاهد ضد الجسد والشيطان بالإكثار من الصوم والسهر والصلاة والتواضع. وظل على هذا الحال عابدا ومجاهدا وواعظا 11 سنة، ثم تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا تنيح القديس زخارياس أسقف سخا، كان ابنا لكاتبا يدعى يوحنا، وترك وظيفته واختير قسا، فربى ابنه زخرياس على الإيمان المستقيم مع العلوم الكنسية والأدبية. ولما كبر عينه الوزير كاتبا بديوانه، وبعد ذلك اتفق مع صديق له اسمه أبلطس كان واليا على سخا أن يترك عملهما ويذهب إلى البرية للرهبنة. واتفقا حضور أحد رهبان دير القديس يحنس القصير، فعزم على أن يذهب معه إلى ديره، فعلم الوالي بذلك ومنحهما، فخرج خفية وصار إلى البرية دون أن يعرف الطريق، فقبلهما أحد الرهبان وسحبهما إلى دير القديس يحنس. فلما علم أصدقاؤهما أخذوا من الوالي كتابا ليرجموه، فبدد الرب مشورتهم. أما زخرياس وصديقه فلبس الثوب الرهباني، وأجهد نفسيهما في عبادات كثيرة، وكان ذلك في أيام القديسين إبراهام وجورجي اللذين كان خيرا مرشدا لهما. ولما تنيح أسقف سخا كتب الشعب إلى البابا البطريرك يطلبون رسامة الراهب زخرياس أسقفا عليهم، فاستحضره ورسمه أسقفا رغم عنه. اهتم هذا الأب بافتقاد شعبه ووعظه وتعليمه، كما وضع مقالات وميامر كثيرة، وأقام على الكرسي 30 عاما، ثم تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا يا سيدي وأبائي وإخوتي، ولربنا المجد الدائم أبديا آمين. Estos eonas akrandon agios oseos katatin taksin tumel şisedek tilios agios esceros Sarkos enda ekeb pneumatos agioke agies Maries tis parseno mireto mysterion agios asanatos eleison imas abin shon sisus be Christos erne estevin ehrigon enehme Oh
inte sotte kennen novi anon on maren erne estevin kheno tovonim o mesmi o enten reborose efsheste eno o shevolengo o emos ein no ovi ai erno vi bacio si sos coni evol je mon vo o ken at erno vi oze mon choisen atwo evo jeben yo tete en fi owi mare en jeb kram maresni en jete ekmet oro jefo o bebi o shani ene o estoy no o bebe Maria o estoy novi et gentes neji o estoy novi asnisi emmon shafka anen novina nane vol maren nemni angelos no o shevolengo o emos je akseye 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 mare tibarse agios ose osa geios esceros agios asanatos o ekbarseno genetis eleisonimes agios ose osa agios esceros agios asanatos o Agios ose osa, geios esceros, agios asanatos o anastasikon nekeron, que en el son y estos uranos, eleison y mezzuk sebe, trike yo, que ageio pneumatis, que ninke ai, que estos onastoni, onon amin agiatrias, eleison imes.
bie brosefkiestasite. Friede sei mit euch alle. Und mit deinem Geiste. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر، وأن يذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا. عبيدك الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وقيامتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. Maro ches khintite ecclesia inte befla aus. Geaf kono mit jote me fritin hanisu. If enough in genit so no if e o no. Af orken jet choy so ene fom ene sim. Gen sok bif o ibshayni kata التقسيس ملشيسه Choy so ena me mok beniot so ben patriarchis papa vatavadros pimo esla. من بنيوت المتروبوليتيس أفادي إميان Nempeniot nebes komos avadios ko oros. شويسف أريتك مت أون Sasite mitafuse wa kusumento agio evangelio. Efes marot, in jebes ne khalan fezin dini gum geriya vlogi sonik dokata Mattheyon.
Agin evangelium tu ananos ma. Zoxasi Kyrie بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس من فم أبينا البار المثلث الطوبى أبينا ديوسكو أوروس أسقف المدينة المحبة للمسيح أبرشية جنوب ألمانيا ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بكروف البا إله السماء يثبته على كرسي سنين عدة وأزمنة هادئة سلمية مديدة ويخضع جميع أعداءه وأعداء البيعة تحت موط قدميه سريعا ويعطي زمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلبا الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مريم البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع Ben choy so ben notio ben sotiro ben orotirin Isos be Christos im bshiri beton bi unaf shaini bi ufa ben noti be Zoxasi من مزامير ترتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا آمين افتحوا لي أبواب العدل لكي ما أدخل فيها وأعترف للرب هذا هو باب الرب وفيه يدخل فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركه على منابر الشيوخ لأنه جعل الإبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون
أقسم الرب ولن يندم، أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صداق. الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني، وبينا المطران الأنبا دميان، والشريك في خدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا ديوسكوف أوروس. الرب يحفظ حياتكم. إلى إلويا. مبارك ولاتي باسم رب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الآباء آمين. ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق، الذي يؤدي إلى الهلاك والداخلون فيه كثيرون. ما أضيق الباب وأحرج الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون الذين يجدونه. احذروا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بلباس الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، هل يقتنى من الشوك عنب أو من العوسجات؟ هكذا كل شجرة صالحة تثمر ثمرا جيدا، أما الشجرة الردية فتثمر ثمرا رديا. لا تستطيع شجرة صالحة أن تثمر ثمرا رديا، ولا شجرة ردية أن تثمر ثمرا جيدا. كل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. فإذا من ثمارهم تعرفونه. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات. والمجد لله دائما.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, einen Gottes. Amen. Ich freue mich, dass ich bin heute mit euch kommen und sehen, dass das erste Mal bin ich hier in dieser Kirche. Die Kopten fasten in dieser Zeit 7 Wochen. Was bedeutet Fasten bei den Kopten? Fasten bedeutet keine Tierprodukte essen. Fasten, wie Jesus hat gefastet. Jesus hat gefastet 40 Tage und 40 Nächte. Aber wir können nicht 40 Tage und 40 Nächte keine essen, keine trinken. Aber wir fasten keine Tierprodukte, das heißt vegan und vegetarisch. Kopten hat 7 Wochen vor dem Ostenfasten. 7 Wochen. Aber Jesus hat 40 Tage. Warum du fastet 55? Weil eine Woche ist die Karwoche, das extra. Und die erste Woche, das vorbereitet, dass die Leute vorbereitet von dieser großen, heiligen Tage in unser Leben. Aber Fasten nicht zum, ich esse nicht, muss Fasten mit Gebet. Gebet bedeutet 7 Stunden, 7 Mal im Tag beten. Aber das ist so viel. Nein, das ist nicht so viel. Weil lieber Gott hat uns so viel gegeben. Deswegen, wir wollen gerne etwas zurückgeben. Lieber Gott, finde sich das gut. Wir immer sagen, Gott sei Dank. Danke Gott, hat uns gesund, hat uns Geld, hat uns Kinder, hat uns so schöne Leben gegeben. Das muss immer beten. Aber was, wenn ich bete, was die antwortet von Gott? Ich bete jeden Tag. Ich will auch hören, was lieber Gott antwortet mich. Das durch die Bibel, muss die Bibel lesen, jeden Tag. So, fasten, beten und lesen das die Wort, Gottes Wort. Das die antwortet vom lieben Gott. Das bedeutet Fasten. Kopten hat die Ostern immer später als unser Bruder und Schwester katholische Kirche. Dieses Jahr, wir haben Ostern eine Woche später als die katholisch und evangelisch feiern. Wir haben auch Fastentag 43 Tage vor dem Weihnachten. Aber warum fastest du vor dem Weihnachten? Weil wir machen, was die Moses hat gemacht. Moses hat gefastet 40 Tage vor dem die Gottes Worte nehmen, 10 Gebote. Wir fasten auch 40 Tage vor dem Jesus treffen oder sehen in Weihnachten. Ganz Jahre, die Kopten fasten 200 Tage. Aber ich glaube, das ist gesund. Viele Leute jetzt in dieser Zeit mögen gerne eine vegan essen und ein vegan leben. Ich wünsche euch Gottes Segen und die gesegnete Fastenzeit. أنا قلت كلمة سريعة عن الصوم في كنيستنا القبطية. كنيستنا القبطية بتصوم حوالي 200 يوم في السنة. والصوم بتاعنا مش بس تغيير الأكل الحيواني إلى أكل نباتي. الصوم بتاعنا بيبقى ليه برنامج صوم وصلاة. وبس مش صوم وصلاة بس، صوم وصلاة وقراءة الكتاب المقدس. لما بنصلي كتير عايزين نسمع رد ربنا. نسمعه ازاي؟ نسمعه في الكتاب المقدس. فكل واحد فينا خلال فترة 7 أسابيع اللي فات منهم أسبوعين دلوقتي يحط لنفسه برنامج. أنا بصوم كل سنة، بصوم إيه اللي بستفاده من الصوم؟
إيه اللي بيغير حياتي في إيه اللي أعمله. حط لنفسك برنامج صوم وصلاة وقراءة كتاب مقدس، وطبعا أعمال كتيرة الإنسان محتاج يعملها. يفكر كده كل فضيلة أقدر أخدها، فضيلة معينة. إنسان محتاج فضايل. كل أسبوع لو حط لنفسه برنامج لفضيلة معينة هيبقى في آخر ال7 أسابيع اكتسب حاجة كويسة. بركة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح تكون معنا، ولربنا المجد دائم أبديا آمين. جبن أني في أوي معرفته إن جاء بكرا أن ماري إسي إن جئت إكمت أورو جفو ببي أوشاني نجفس مروت جفيوت نم بشيري نم ببنفما اس اوابتي رياس جي كفولتن مستنتي أوناس En Sofia Sobros Chomin, Kyrie eleison, Chenom esmi, Amen. Wir glauben an den einen Gott, Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn, geboren aus dem Vater vor aller Zeit, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, geboren, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geworden. Für uns Menschen und um unseres Heils willen ist er vom Himmel herabgestiegen. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus an unserer Stadt, hat gelitten und ist begraben worden, am 3. Tage auferstanden von den Toten gemäß der Schrift, aufgefahren in den Himmel, sitzt er zu Rechten seines Vaters, und so wird er wiederkommen in seiner Gerechtigkeit, und so wird er wiederkommen in seinen Willen, denn so wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Er hat gesprochen durch die Propheten. Ja, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Er hat gesprochen durch die Propheten. Wir glauben an die eine heilige apostolische universale Kirche. Wir erwarten die Auferstehung der Toten aus der kommenden Welt. Amen. ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. نحن نسكن نصلي. Ebi brusatsitsa site. Und mit deinem Geiste. يا الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد
والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا رب بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبتك غير الميت السمائية بالمسيح يسوع ربي. كيس انزلوا تحت انزلوا تحت انزلوا تحت انزلوا تحت يعني انزل تحت انزل خالص انزل خالص لو سمحت انزل خالص لو سمحت. Als bin ich Bischof und dies erste Mal besuche ich diese Kirche. Die Koptin hat in die Kirche Ministrant. Ministrant bedeutet als Diakon. Helfe die Priester. Wir haben 7 Stufen. Die erste Stufe, das Kind kann lesen und sprechen und die helfen dieser Priester. Heute, wir haben 5 Kinder, muss weihen als Ministrant. Bedeutet Psaltus. Dies ist die erste Stufe, kann helfen, kann bringen, das ist die Wasser und der Weihrauch zum Priester. النهارده هم قدموا لنا 5 أطفال يبقوا شمامسة، وزي ما احنا عارفين ان الشمامسة الدرجة الأولى ليها كلمة بسالتوس. بسالتوس يعني مرنم، يعني أول درجة يقول أبونا رد أو 2 أو بحاجات بسيطة، وده اللي المفروض الأب الكاهن يعلم تلاميذه أو يعلم ولاده الألحان، ويبقى ياخد الدرجة الأولى، ولما يزيد شوية ياخد الدرجة الثانية. فهنسمع الصلاة اللي هنسمعها، وبعدين نندى على كل طفل بالاسم اللي هو هياخده في خدمة الإبسالتوس. يا إلهنا الصالح الذي أقام هامان وأساف للترتيل في مواضعك المقدسة، يا من أعطيت داود أن يرتل على المزمار والقصار وال10 أوتار، يا من قلت من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا، يا من وضعت التسبيح في كنيستك المقدسة، أن يعبدك شعبك بمزامير وتراتيل وأغاني روحية. نسألك يا رب أن تعطي نعمتك لعبيدك هؤلاء ليعملوا عمل الإبسالتوس في كنيستك المقدسة،
ويغنوا لك بألحان وتراتيل وأغاني روحية مرتلين من قلوبهم للرب. كيريا كلايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. يا إلهنا الذي أمرنا على فم داود النبي قائلا سبحوا الرب تسبيحا جديدا سبحوا الرب فإن المزمور جيد لإلهنا لذي التسبيح. نسألك يا رب أن تعطي عبيدك نعمة التسبيح والترتيل في الكنيسة المقدسة. أعطيهم فهما حسنا لما يرتلون به فيرتلون لك من عمق قلوبهم بروح الصلاة والعبادة. أعطيهم أن يخدموك بقلوبهم وأفواههم وألحانهم وإقبال تراتيلهم كرائحة بخور قدامك. ابعد عنهم روح الغرور والتظاهر ومحبة المديح. اجعلهم خداما صالحين. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. سيد رب الله ضابط الكل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك الواقفين أمامك الذين جاءوا إلى كنيستك الجامعة الرسولية. أضيء عليهم بحلاوة أقوالك المقدسة. هب لهم أن يرتلوا لك بفهم تسبيح وألحان روحانية وليستحق أن يبتدئوا بأمانة وتعبدوا لك بالعقل والطهارة. قدسهم باركهم املأهم من مخافتك. احرسهم بقوتك الملائكية. اغنيهم بكل عطية صالحة وموهبة تامة لكي يعيشوا كيادتك المقدسة الطوبوية المرضية لك ويدعو للنمو الكامل الأفضل جدا الذي روحك القدوس بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. أنطونيوس بسالتوس فيك الله المقدسة آمين. آمين. إبراهيم بيوت مبشرين بمسوا بنوت نوت فيز مروت جيف نوت فيوت بيبانتوكراتور آمين. آمين. كنيسين شريسوس بخريستوس بن شويس آمين. آمين. مروت جيب ابن ماي ثواب إن باراكليتو. آمين. استفانوس بسالتوس فيك الله المقدسة آمين. آمين. بيوت مبشرين بابن ماي ثواب نوت نوت فيز مروت جيف نوت فيوت بيبانتوكراتور آمين. آمين. ماتشمون جنيسين شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين. آمين. بابن ماي ثواب إن باراكليتو. آمين. بسالتوس فيك المقدسة آمين. آمين. بيوت مبشرين بابن ماي ثواب نوت نوت فيز مروت جيف نوت فيوت بيبانتوكراتور آمين. آمين. شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين. آمين. بابن ماي ثواب إن باراكليتو. آمين. بسالتوس فيك الله المقدسة آمين. آمين. إبراهيم بيوت مبشرين بابن ماي ثواب نوت نوت فيز مروت جيف نوت فيوت بيبانتوكراتور آمين. آمين. كنيسين شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين. آمين. مروت جيب ابن ماي ثواب إن باراكليتو. آمين. أكسيو Exeos ni evi ay ni absar al
اغنوسوس فيك الله المقدسة آمين. آمين. En Ebrane bibiotin bibshirin bibesua benotin otefiz marotin jev notiv yod biban tokrator amin. آمين. Ganisin shirisos b'Christos ben choice amin. آمين. Margin bib ibnev ma'ith oeb in baraklitu. آمين. أنطونيوس اغنوسوس في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. بيوت ميمشرين بسوا بنوتين وتفز مروتين شيف نوتي بيوت بيبان تكراتور آمين. آمين. جنيسين شيري صوص بخريستوس بن شويس آمين. آمين. جنبي من مم ما يثقوب إن باركليتو. آمين. مينا اغنوصص فيك صلاة المقدسة آمين. آمين. إبراني بيوتني بيشوف بسوا بنوتين وتفز مروتين شيف نوتي بيوت بيبان تكراتور آمين. آمين. جنيسين شيري صوص بخريستوس بن شويس آمين. آمين. جنب ابن ما يثقوب إن باركليتو. آمين. انجيلوس اغنوصص فيك الصلاة المقدسة آمين. آمين. إبراني بيوتي بيسوا بنوتين وتفز مروتين شيف نوتي بيوت بيبان تكراتور آمين. آمين. ماجمون جنيسين شيري صوص بخريستوس بن شويس آمين. آمين. بابن ما يثقوب إن باركليتو. آمين. راس ونصص فيك الصلاة المقدسة آمين. آمين. إبراهيم بيوتي بسوا بنوتين وتفز مروتين جيف نوتي بيوت بيبان تكراتور آمين. آمين. جنيسين شيري صوص برصوص بن شويس آمين. آمين. ماجن بابن ما يثقوب إن باركليتو. آمين. قبلك أيها السيد الرب ضابط الكل اقبل عبيدك اغنوصيين في بعدك المقدسة وفهمهم حقوقك وهب لهم مخافة عبوديتك. اجعلهم مستحقين للمثل الأواني وأن يكونوا اغنوصيين مكرمين أمامك لكي يفوزوا بتحننك مع الذين أرضوك منذ البدء، لأن الرحمة كائنة في يدك ينبغي لك الإكرام من كل أحد والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. يا الله الكبير الغنى في مواهبه الذي أنعم على بيعته برتب وأقامهم فيها من قبل درجة هذه الخدمة وعبيدك هؤلاء الذين دعوتهم للنصوصية، تفضل املأهم من كل حكمة ومن كل فهم ليتلو أقوالك الإلهية والأغنوصوصية. احفظهم في يدك بغير لوم، كملهم في مواهبك غير المتنقلة بتحننك مع ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا الآن وكل أوان ويدار الدور كلها آمين. سياتي أجيا مريتي با أرسنو. اللهم
البشر ماسك كل بيديه الفائض بروح على كل أحد الذي كل شيء قائم بسلطانه. اظهر وجهك على عبيدك القائمين أمامك الذين قدموا لينذروا بأقوالك المقدسة التي العهدي العتيقة والحديثة، ويكرزوا بأوامرك لشعبك ويعلمهم كلامك الطاهر الذي من جهته خلاص نفوسهم ونجاتهم. نعم يا رب، اظهر لهم بيانك، أضيء عيني قلوبهم بنور وصاياك. هب لهم قلبا متواضعا لكي يقرأوا ويدرسوا فيها بنيانا لسامعيه مجدا وإكراما للملكوتك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار الدور كلها آمين. Exeos Baba Vatavadurot Biarshi ضبط الكل سبق أن يعرف عدد أصفيائه في كل العالم، وسبقت أن تدعوهم الذي اختار عذرا عبده وأعطاه حكمة ليقرأ ناموسك لشعبك. أنت الآن أيضا يا سيدنا اخترت عبيدك هؤلاء الذين يرسمون غنوصيين، امنحهم حكمة وروح النبوة ليتلوا أقوالك المقدسة لشعبك بسيرة غير لوم بنعمة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها آمين. يا Exeos Avadios Foros Biebe Escobos Exeos Avademian Bimikrobo Oletis Kes ein anderer mit einem heiligen Kuss, ja Rabb Arham, ja Rabb Arham, ja Rabb ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحم. آمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا. بشفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة التسبيح. Und mit deinem Geiste
habt eurer Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Herren danken. Würdig und recht. Werde schon der Recht, er ist in Wahrheit, werde schon der Recht. O Meister, Herr Gott der Wahrheit, du bist vor in Ewigkeit und regierst bis in Ewigkeit. Du wohnst in den Höhen und schauet auf die Erniedrigten herab. Du hast Himmel, Erde und Gewässer und alles darin geschaffen. Vater unseres Herrn Gottes und Erlöseres Jesus Christus, durch den du alles geschaffen hast, das Sichtbare und das Unsichtbare. Du sitzt auf dem Throne deiner Herrlichkeit, alle heiligen Kräfte bieten dich an. Vor dir stehen die Engel, überstehen die Mächtigen, die Throne, die Herrschaften und die Kräfte. Schaut nach Osten. Du bist der Umgebung ist, von dem Cherubim mit vollen Augen sind und von dem Seraphim mit 6 Flügeln. Diese priesen dich immer und aufherrlich und sprechen. Die Cherubim beten dich an und die Seraphim verherrlichen dich, indem sie ausrufen und sprechen: Heilig, 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 Herr, Herrscharen, der Himmel und die Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Agios, Agios, Agios. Heilig, heilig, heilig bist du in Wahrheit, o Herr unser Gott. Du hast uns geformt und geschaffen und in das Paradies ist die Freude gesetzt. Alles wir deine Gebot durch die Verführung der Schlange gebrochen hatten, sind wir vom ewigen Leben gefallen. Und aus dem Paradies ist die Freude verbunden worden. Du hast uns aber bis zum Schluss nicht verlassen, sondern hast du uns alle Zeit begleitet und ständige deine Propheten gesandt. Am Ende der Tag bist du uns erschienen, uns die wir saßen in finsteren und Todesschatten, durch deinen einzigen Sohn, unser Herrn Gott und Erlöser Jesus Christus, der aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria Amen. Nahm Fleisch an und wurde Mensch und lehrte uns das Weg des Heils. Gab uns die Gnade der Geburt von oben
durch das Wasser und den Geist. Führte uns für sich zu einem einzigen Volk zusammen. Machte uns rein durch deinen Heiligen Geist. Ist der die Sehnen in der Welt lebte. Hat sich hingegeben zu unserer Lösung bis zum Tod, der über uns regierte, welchem wir ausgeliefert waren, verkauft durch unsere Sünden. Steigt hinab in die Unterwelt durch das Kreuz. Amen. Wir glauben. Stand auf dem Toten am dritten Tag. Ist aufgefahren in dem Himmel und sitzt sich zu deiner Rechten, o Vater. Bestimmte einen Tag zur Vergeltung, an dem erschienen wird, die ganze Welt in Gerechtigkeit zu richten und jeden nach seinen Taten zu belohnen. Nach deinem Erbarmen, o Herr, und nicht nach unseren Sünden. Mesteri unenteti metefsevis efse shegaret efemo khabi onchen bikozmo Elisos bestefo سوليب أوهن مكاريون أوهن رفطان خو تناتي جفاي بخن اسمي Belegtehin auf zum Himmel zu dir, o Gott, seinem Vater und unser aller hören. Danke dir. Amen. Segnet ihr. Amen. Und der Heilige Amen. Wir glauben, wir bekennen und verherrlichen. Teilete es und die gab es einen heiligen Jünger und einen Apostel mit den Worten: خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي
جسدي الذي يقدم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. كذا الكاس أيضا بعد العشاء مزجا من خمر وماء إطاب شبه موت. آمين. آبذ مويرو. آمين. غيرك يا زيني آمين. كبالم بستف منك أمولوغو منك زوكسازو Kostati davun und die gab in seinen heiligen Jüngern und die reinen Apostolen mit dem Worten خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسبق عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة Wenn ihr von diesem Brot isst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr meinen Tod, bekannt meine Auferstehung und erneuert euch meiner, bis ich wieder Amen, Amen, Amen. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine heilige Auferstehung und deine Himmelfahrt bekennen wir. Wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir, o Herr, und wir bitten dich, unser Gott. Indem wir seinen heiligen Leidensgedenken, seiner Auferstehung von den Toten, seiner Auffahrt in den Himmel, seine Sitzen zu deiner Rechten, o Vater, وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف والمملوء مجدا
نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. Verbeugt euch vor Gott in Ehrfurcht und Zittern. نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. ننصت آمين. Und dieses Brot in seinen heiligen Leib zu verwandeln. Ich glaube, Amen. Und diesen Kelch in seiner kostbares Blut des neuen Bundes. Wiederum glaube ich. Amen. Unser Herr, unser Gott, unser Erlöser Jesus Christus hingegeben zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben dienen, die an ihm Anteil haben. Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. مستحقين كلنا سيدنا نتناول منه طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. Gedenke, o Herr des Friedens, deiner einen sagen, Heiligen und Versen und apostolischen Kirchen. Betet für den Frieden der einen einzigen, heiligen, universalen, apostolischen und orthodoxen Kirche Gottes. Erbarme dich. هذه الذي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبينا الطوبة والمكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا معظم الأنبا تودروس الثاني ويخاف الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي مارغنة يوسف رام الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم أنبا دميان وأبينا الأسقف المكرم أنبا ديوسكوروس. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا ودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخيه في الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي مارغناط يوسف رام الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دميان وأبينا الأسقف المكرم الأنبا ديسكوروس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. الذي من
das for det var hayet aufred wir konnten halt sie deine reinigen Kirche und deinen Herden Frieden so versorgen gedenken o Herr der Orthodoxon brista on de Diakon. Betet für die Erstpriester, Priester, Diakone, Subdiakone und die 7 Weichstufen der Kirche Gottes. يا رب مديس وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. يا رب أن ترحمنا كلنا ما ارحمنا يا الله الآب ضابطا الكل. اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. Betet für das Heil dieser Welt, dieser unserer Stadt, unserer alle Städter, Dörfer, Inseln und Klöster. يا رب ارحم والساكنين فيها بمن الله. تفضل يا رب من السماء وثمرات الأرض ومن النار والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها. اطلبوا عن مياه الأمطار والأنهار وعن الزروع والعشب ونبات الحقل وهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للحيوان ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. صداك مقدارك نعمتك فرح وجلارك ليروح حرسها ولتكسر أسماره عيدا للزرع والحصاد. ودبر يا رب حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ ما يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم
für diese Gaben darbringen, dir für die sie dargebracht werden und dir die sie herbeibrachten, gib ihnen allen den himmlischen Lob. Betet für die heiligen und kostbaren Gaben, unser Opfer und die dargebracht haben. Estrenere schwebe verwentene so haben ta karikatang senef shois entek erev meveyene so aptiro tabranak yejenebe eneni oti es oab ne patriarchis ne profetis ne apostolos ne reveois ne evangelistis, ne martyros, ne homologetis, ne bebnemane bene, ne smetam gukevol, chenevna, anteno dedit, o abismenot, o tembarsenus, en seione ven, Tesotokos suemptia agia mare setas miso notivenos genomes minem biagus Johannes Baruch Baptistis martyros, Tembeagos Stephanos, Marches Diaconos Obroto martyros, Tembesurmus in Evangelistis, Marcos Biapostolos en Soabo, Hem martyros, Nembe Patriarchis Suab Saveros, Nembe Sagios Coros, Nembe Agios Asanasios Biapostolicos, Nembe agios betransfero martyros be arche erefs nembe agios Ioannes be Christomos nembe agios Odosios nembe agios Saufinos nembe agios Demetrios nembe agios Kerelos nembe agios Vasilios Nembeagos Gorgorios bis Ologos, Nembeagos Gorgorios bis Avmatorgos, Nembeagios Gregoreios be Armaneos, Nembesham Tishem Tamsoti Chinikian, Nembeshe Constantibulis, Nembesnav Shintia Fasos, Nembeniotin zikos benishte Antonius, Nembesmi Avabavle, Nembeshom Tesuem, Avamaka, Erin Mushiritero, Inastafro, Oros, Nembeniot ava Ioannes Begomenos, Nembeniot ava Bishoy Besmeberomentenios, Bemenretente Bensotere, Aga Asos, Nembeniot ava Bavli Beneftamon, Nemnedekel Bemasitis, Nemneshoy Seniot Soaben Romeos, Maximos Nem, Dumadeus
Dios, nem sit martiros ni khillo ente shehin, nem begon swaba bamosi, nem Ioannis kami, bebresbiteros, nem beniot avadaniel begomenos, nem beniot avazos bebresbiteros, nem beniot avabachum vatikonon, nem sodoros bemasitis, nem beniot avashinotin, bearshi menedritis, nem avawisa, بمعصيتيس والشهيد العظيم مالك القس الروماني والشهيد العظيم القديس موريس أبانا القديس العظيم أنبا إبراهيم واسكف الفيوم والجيزة وأبونا ميخائيل البحيري تلميذه أبانا القديس العظيم البابا كيرلس السادس وأبونا القديس أنبا مرقس من جبل أنطونيوس أبانا القديس الأنبا يساب الأباح وأبانا القديس العظيم القمص بشوي كامل وأبونا الراهب الناسك يسطس الأنطوني والأرشد يكون حبيب جيرجس كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسماء بين بطرك القديسين الذين ركضوا ربنا يحنفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم آمين. يا لا عليك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام. كما
الدهور آمين إلى ملكوتك لكي يبازا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء. كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس. البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا. Dem Vater, unseres Herrn Gottes und unseres Jesus Christus, den macht und wird dich an diesem heiligen Ort zu stehen, unsere Hände zu erheben und seinem heiligen Namen zu dienen. Ihn beten wir auch, dass uns würdig macht, der Gemeinschaft und der Erhebung deines göttlichen, unsterblichen Sakramenten. Heilige Wir verbeugen uns vor deinem heiligen Leib, das kostbare Blut und deinem kostbaren Blut, die seinem Christus, dem Allmächtigen, unserem Herrn und Gott eigen sind. Amin, Amin, bitte. Reni Vasi Ketob Nevma Atiso. O Meister Herr Gott, Allmächtiger, der seinen eingeborenen Sohn zur Welt gesendet hast. Lehrte uns die Gesetz und die Gebot, die in heiligen Evangelium geschrieben stehen, und lehrte uns Fasten und Gebet, die zusammen den Satan vertreiben. Sagte, diese Art fahrt nur aus durch Fasten und Beten. Fasten und Gebet erhöben Elias zum Himmel, und sie retteten
Daniel aus der Löwengrube. Durch die Fasten und die Gebet wirkte Moses, bis die Gesetz und die Gebot empfangen, die von Gottes Hand geschrieben waren. Kyrie eleison, Kyrie eleison, erbarme dich. الصوم والصلاة اللذان يعمل بهم موسى حتى الصوم والصلاة اللذان يعمل بهم أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. Fasten und die Gebet verkündete die Propheten und die Prophezeiung das Kommen Christi schon Generation vor seiner Zeit. Durch die Fasten und die Gebet wirkten die Apostel und die Gänge zu dem Heiden, bekehrten sie zu Christus und tauften sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kyrie eleison, Kyrie eleison, erbarme dich. Durch die Fasten und die Gebet wirkten die Martyrer, bis sie ihr Blut für den Namen Christi vergossen, der vor Pontius Pilatus das gut Bekanntes abgelegt haben. Durch die Fasten und die Gebet wirkten die Gerechten, Rechenschaften und die das Kreuz trugen und in der Wildnis und den heilig die Erde wohnt, aus ihrer großen Leben zu Christus dem Könige. Kyrie eleison, Kyrie eleison, erbarme dich. ونحن فلنصوم عن كل شر بطهارة وتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة نتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجه غير مغذي إيمان بلا رياء محبة كاملة رجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا أبانا القدوس الذي في السماوات ونقول Vater unser in Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen durch Christus Jesus, unseren Herrn. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. بخريستوس رحمتك يا رب أنت القادر أن تبارك رب في إيسوس بارك يا and choice. Das Kefalas Simon to Kerio Oklina أمامك يا رب المرضى يا رب
خاضعين آجدين أمامك يا رب خاضعين Irini bosi. Et op pneumatiso. Gedenke, o Herr, unserer Versammlung und segne sie. Min Kyrie eleison, heba armadi. Das Heilige, den Heiligen gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Heiliger ist der Heilige Geist. Amen. Einer ist der heilige Vater, einer ist der heilige Sohn, einer ist der heilige Geist. Amen. Irini ponsi. Et op pneumati Der heilige Leib, das kostbare Blut Jesu Christi, das Sohn unser Gottes. Amen. Amen. Der heilige kostbare Leib und das wahre Blut Jesu Christi, des Sohnes unser Gottes. Amen. Amen. Somen in bes novente Manuel benoti, vai bechen esmi Amin, Amin. Ich glaube und bekenne bis zum letzten Atmenzeug, dass der lebenspendenden Leib ist, der deinem eingeborenen Sohn, unserem Herrn, unserem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus eigene ist. Er nahm ihn von unserer Herrin und unser aller Königin, der Mutter Gottes, der heiligen, vollkommenen, reinen Maria. Er machte ihn eins mit seiner Gottheit, ohne Vermischung, ohne Verkügung und ohne Veränderung. Ihr liegt das gut Bekanntes vor Pontes Pilates ab. Er gab ihn für uns an das Holz des Kreuzes. Allein durch seinen eigenen Willen für uns alle. In Wahrheit glaube ich, dass seine Gottheit, seine Menschheit keinen Moment lang und keinen einzigen Augenblick verlassen hat. Er wird
hingegeben zu unserer Lösung und zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben derer, die an ihm Anteil haben. Tenati, Sheidaitechen, O Mesmi, Amen. Amen, Amen, Amen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass dies wahrhaftig Wahrheit ist. Bittet für uns und für die alle Christen, die uns gebeten haben, ihrem Hause des Herrn zu gedenken, der Friede und die Liebe Jesu Christi sein mit euch, singet Lob und Preis, Alleluia. Betet für die würdige Teilnahme an diesem himmlischen, heiligen, reinen Sakramenten. Kyrie eleison. Zuxa si Kyrie, zuxa asi, Alleluia.